Evo ga nov dan, kot čem danes. Ura je že 9, najprej sem moral iz pižame spraviti. Pa ne, se nisem, do pol 7 sem spal, nekaj stvari sem že naredil, pozajtrkoval, tableta še ni bilo, zdaj pa razmišljam, česa bi se lotil, ker imam kar nekaj stvari v plani. Ampak nimam veliko časa, pa imam, no. 5 ur pa hčerka pride iz šole. Danes imajo matematiko ocenjevanje. Se bo javila. Da vidimo, ali bo spet 5, ali bo mogoče 4. Kakorkoli, punca je pridna, se trudi, glavno, da naredi, kako je treba, da se potrudi, da ni površna. Čak, klic imam. Baby, we'd be so far. Oh, life in a ding dong. If I could take you up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. In a ding dong, plans would come true. In a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. In a ding dong, plans would come true. In a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. You up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. In a ding dong, plans would come true. In a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life in a ding dong, a-lang-a-lang-a-lang. Boom boom, in a ding dong, a-lang-a-lang-a-lang. You up in boom 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 boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. In a ding dong, plans would come true. In a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Madoniš, tega pa zdaj ful malo izgleda. Pa ga je čez pol kilce, isto kot ponovad, ko ga s hčirko jeva. Ampak je tukaj velik, ma ne se bo, itak da bo. En tesni po pol ure. Vroč, itak. Ni še dosti, po moje. Malo sem pojačal pečico iz 220 na 250 za zadnjih 5 minut, če bo tale kupaj tuk soliden. Čekaj je problem, ker sem dal ne glih dolg odmrznega v pečico. Tako da po moje bo malo več raba, kakor je po propisima. Au! No, ni dosti. Je pa dober. Drugi test. Ta pa že malo bolj zgleda. Au! Uroč, ko je stan? Ništa to, kar nekaj tak na pol kuhan. Au! Kjer ga si zdaj vzela? In kako okus je? Katero sadje? Grozdje. Grozdje, ok. Zdaj imaš pa? Može? Ok, probi. Može doživeti. Ima ti kar.
oder je pa po moje, če bom grozil, tale... nimam pojma, kaj? To pa ne vem. No, tak sladko je. Ja. Pa skoraj kisel. Ja. Pa sladko. Pa ne vem kaj. Se pravi, moder... A ni to onko, jaz ne smem jesti? Ja, to je to. To je ful dober. Kaj imaš pa zdaj? Romenga. Romenka, to je pa limunca. Čak, ti imam jesti. Ok, izvoli. Ja, in... tale je limona. Ja. Malo kisle. Roza? Ja. Ja. Pokaži. Ok. Tale je pa... Ko? Malina. Ja, malina. Dobro? Ok. Še Ok, zadnjega. tale oranžen. To pa zihar pomaranča. Izak. In? Je pomaranča? Ok. Je dober? Ja. Cool. Test kostanja. Tokrat za prvič Lidl. Pečen v pečici, žol in na žaru. Drugič, da vidimo. Peko se nekje pol ure malo več. Problem je bil, ker sem imel zamrznega, pa bi ga lahko dal malo prej odmrzniti. Da vidimo, kako se najprej luč. To bo to, veš? To bo to. Boš probala? Kje imaš palčke? Palček imam. Izvoli. Pa koliko je velik. Kako ga Ful je velik. Ogromni, ja. Kako ga prijemam? Kar težko, jel? Pa olocija. Res, še kar? Se to dam. Dober je tole. Dobar? Aha. Ok, bova še parih probala, pa dala po ceno za Lidl, ko sem prav. Ok. Ti bo mi še malo lupo? Pa tole bo treba palčko umiti. Zakaj? Ja, kosa pa čokolada res ne gre skupaj. A si tako mazala? Ja. Itak. Ti bom umil. Ok, tole pa dva na post, ok. Ja, lus se ful lepo. Moram še jaz malo probati. Probi. Da vidimo. Je malo pol, pa res vroč. Še malo kadi. Dober je. Direkt. Jela? Ga bom vzela. Ne. Goba. Dober. Pa ni več vroč, jel? Pa da ne. Pa ti tukaj to sem si že prištimala. Ok. Te probi še kosna poždala po ceno. Od koliko pa? Bova dala od 1 do 10. Au. Ok, deva zdaj medva oceno Lidlovem kostanju. Ok. Kako bi ocenila Lidl kostan od 1 do 10? Moje mnenje je, da sem ga mičken premalo spekel. Teb je baje všeč? Ti je? Da poproba. Je dovolj pečen, premalo pečen? Pečen je v redu. Ok. 9 od 10. 9 od 10? 9 pa pol. 9 pa pol? Zihar? Ja. Ker bo po moje leto še ful boljše jedla, veš? Ampak ok, sprejmem. 9 pa pol od 10.
Lidl kostan. Fully huge. Ja, lep ja. Ni glih ne vem kako sladk, ampak je za tale cajt kar cool. Sem rad bolj zapečen, kar se tiče kostanja. Jaz mu dam pa 8 od 10.